everybody, today we're going to listen to a story. Welkom terug almal, vandag gaan ons na 'n storie luister. Papa se nuwe kar. That means Daddy's new car. Listen carefully to the story because you're going to answer some questions in the end. Luister mooi, sodat jy vrae kan beantwoord. Papa se nuwe kar. Papa het 'n nuwe kar. Die kar is blou. Ons ry met Papa se kar. Daar is plek vir 6 mense. Almal is gelukkig. Papa neem ons winkels toe. Die blou kar ry lekker. In die winkel is speelgoed. Daar is baie balle, boeke en poppe. Papa koop vir ons speelgoed. Dit was 'n lang dag. Ons ry terug met Papa se nuwe kar. Papa se blou kar bring ons veilig by die huis. Maats, ek hoop julle die storie sommer baie geniet. Let us read the story together. Now try your best. Papa se nuwe kar. Papa het 'n nuwe kar. Die kar is blou. Ons ry met Papa se kar. Daar is plek vir 6 mense. Almal is gelukkig. Papa neem ons winkels toe. Die blou kar ry lekker. In die winkel is speelgoed. Daar is baie balle, boeke en poppe. Papa koop vir ons speelgoed. Dit was 'n lang dag. Ons ry terug met Papa se nuwe kar. Papa se blou kar bring ons veilig by die huis. Well done everybody, baie mooi. Julle lees sommer al baie mooi. Now let us see if you can answer some questions. Kom ons kyk of julle 'n paar vrae kan beantwoord. Luister nou mooi na elke vraag. Wat is die titel? What is the title of the story? Ja, Papa se nuwe kar. Watter kleur is die kar? What is the color of the car? Die kar is blou. Wie se kar is dit? Whose car is this? Dit is Papa se kar. Waarheen ry ons? Where do we go? Ja, ons gaan winkel toe. Noem 2 goed in die winkel. Name 2 toys in the shop. Ja, daar is balle, poppe en boeke. So enige 2 is korrek. Goed maats, kyk nou na die storie. Hoeveel woorde begin met 'n p in hierdie sinne? How many words in this paragraph starts with a p?
Ja, daar is net 3 woorde wat begin met 'n p. Hoeveel woorde begin met 'n m? How many words in this paragraph starts with a m? Jy is reg, daar is net 2 woorde. Dit is met en mense. Hoeveel woorde begin met 'n b? How many words in this paragraph starts with a b? Ja, daar is net 1 woord wat begin met 'n b. Dit is blou. Hoeveel woorde eindig met 'n s? How many words end with a s? Ja, daar is 4 woorde. Is, ons, winkels en is. Kom ons lees 'n paar nuwe woorde wat ons geleer het vandag. Well done everybody. Now let us read some new words that we have learned in the story today. I will read the word and you repeat after me. Here we go. Papa. Kar. Gelukkig. Winkels. Blou. Lekker. Speelgoed. Boeke. Poppe. Veilig. Koop. Nuwe. Ai maats, julle maak my so trots. Well done everybody. I am so proud of you today. Next time we're going to listen to another new story in Afrikaans. Volgende keer gaan ons nog 'n storie in Afrikaans doen. Dankie maats, julle is so oulik. Thank you guys for watching. Be on the lookout for my next video so you can learn some more. Dankie maats, julle was pragtig geweest. Tot volgende keer, kyk uit vir my volgende video. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until next time guys, have a great day. Bye.